Kenyans, mi ni Jonde 45. And there's something that is going on that is not making sense. That it is one way of inciting Kenyans. Murkomen, inafaa usome hii, upitie hiyo na utake what is need ama ile inahitajika ndio ishike huyu mtu anaitwa Peter Kaluma. Na nimekuja kujua kumbe tungepitisha huyu Raila Amolo Odinga, Wajaluo wangetukojolea. Kama Peter Kaluma, an elected National Assembly MP, a parliamentarian, mtu ameenda shule, ati anasema ati it is good to eat from the government you didn't vote for. In another way, Peter Kaluma anarudisha in another language, anaongelelea mambo na shares. Yani, ati how can you enjoy shares from a government or from a company that you have not invested into, while those who invested in it while those shareholders, they are not enjoying in it, they are being tear gassed. Kwa njia ingine, Peter Kaluma is drumming up drums of war, is organizing communities on an ethnical lines. Peter Kaluma is inciting Kenyans. And nataka watu wa NCIC, kama hamuta summon Peter Kaluma, MP wa Homa Bay Town, I want to tell you, forget arresting Kashagu. Because hiyo matamshi ya Peter Kaluma na kila tweet Peter Kaluma ana tweet, if you are abducting Kenyans because of speaking the truth, why should you not abduct huyu jamaa anaitwa Peter Kaluma? Kama nyinyi DCI mnataka kuclaim kwamba mnafanya kazi according na only a tweet yenye mtu ametweet, why should you not go and summon Peter Kaluma for the tweets zenye anaendeleza akitweet, akieleza ujinga, ujaluo mwingi bila akili? Anasema kwamba anakula kwa serikali yenye hakupigia kura. How many Kenyans hawakupigia hii serikali kura? Does it mean kwamba it is time for Jaluos to eat while another communities are salivating? Does it mean so? So Peter Kaluma, shape up na ukue mwanaume mwenye akili. Wacha kubeba ujinga kwa akili. Grow up. By the time Raila was being beaten up outside there, you are celebrating and you are cheering up. Now you are the kind of a person you used to tell us how Kenya should be like Singapore. You used to tell us how US is treating other peoples. Now because Raila is eating, na hiyo Raila akikula nyinyi mmeshiba. So because Raila is on the table eating with William Samoei Ruto, you Peter Kaluma, unaona ni kama pia unakula. Unaona umeshiba. Stop advocating for the things zenye zinakubenefit wewe. You are elected by the people of Homa Bay to represent them, to oversight the executive, to make laws that can help the people of Homa Bay Town. The common mwananchi is the one that elected you, not Raila. Raila did not vote for you. Ruto did not vote for you. So Peter Kaluma, style up and be a patriotic citizen. Na wache hii kupumbavu uko nayo, hii umedrank power sijui. Nani Ruto amekufanya uko na nini? Umepewa tenda ama? So my friend Peter Kaluma, nowadays you don't speak in parliament. Siku hizi ni kutweet tu. Kutweet every time and then it is good to eat in the government that you didn't vote for. And those who voted for it are being tear gassed. Shame on you. Shame on you. Shame on you. There are people who used to do kulikuwa na watu kama Biot who are singing praises to the government. Where are they? They are nothing. Kulikuwa na watu wanaitwa Francis Mudhaura. Where are they? My friend, you are nothing.